yonke into inesikhathi sayo. uNkulunkulu sometimes kunesikhathi la ekulalisa khona Ndlovukazi, akulalise noma delay impilo yakho, kanti kunesikhathi okumele sikudlule, ngoba yonke isizini kunesizini embi yamastorm. Sometimes ozolaliswa wena ukhale uthi why ngingaphumelelanga in this season, kanti isizini yamastorm bonke abazophumelela bazophela endleleni, kanti uNkulunkulu wena ukubambe ngenhloso ukuthi lala ngoba kunamastorm azayo. Kuye kuthiwe ngesintu asiphumelele umkanye njengamadlebe embongolo mfethu. Kunalento ngelilanga ama-2 farmers ngelilanga, kunama farmers awu2 ngelilanga yadiscussa, enye iyabuza ukuthi ngumlimi na umlimi, why mina ngitshale ikhabe noma ngitshale iwatermelon, mengitshale iwatermelon but ngidla ngiyayikhipha ensimini ngidle ngizwe ine taste, kodwa mengithatha okwami ngitshalile mina ngitshala ibhece lithi alifane newatermelon. Kunalento engathi yithanga nje efana newatermelon but ayilona ithanga ibizwa ngebhece, bazo understand nabayaziyo. So ke uthi mina ngihambile ngayo testa okwakho, but lokho okwakho akunawo okwami anginakho ushukela njengokwakho. Usethi ke lewo watermelon lalela ke understanda ukuthi lento yakho oyiphethe ukuze ibe sweet, ukuze ibe noshukela kumele idlule emlilweni. Le yama idluliswe emlilweni. Uyabona ukuthi kunezimo okumele edlule kuzona up until sibe ilento abantu abazoyidinga kuthina. Kunabanye abantu abangizoba ngathi abakuthandi, kanti kunento ongakadluli kuyona, kunezikhathi ongakadluli kuzona, kunamasizini ongakadluli kuwona, kunabantu ozozuzibuza ukuthi why abantu bangithande sengishaye kanje empilweni, kanti kwakumele udlule lapho ukuze bakuthande. Angathi makuyazwakala yini, why abantu bangithande sengishizile kangaka, kwakumele udlule lapho ukuze bakuthande.